This call is being publicly streamed. آمين. ونظر بين إحنا تسوى تجيب جري فسني يتوضع لك نتسلح ما تصرفي كي قلتني لكن تسدود على حساب البغيك على حساب الوليك الشمود يتسال صغارنا غا على كل شيء دياس صغارك 6 من يسع المسيح الشيني إلا بريد إتزاد ستوزاد الغور كان كلش الشيني يتدون كلش 6 من يسع المسيح آمين. ريستلين اسمك سيد ربي نسيس من يتبع المسيح تلماتيك في الوقت يا سيد ربي الإنسان يكذ مثلا سيد ربي أفلق يجا فلونسينيوم ويجا سيد ربي عند النمذ أولي ربما كان ظلب روحي كي قد سنة أدي بس دي القراية يجا سيد ربي هو كنا غير دي بزارنا ودي قيس لحضورنا سيد ربي هو كنا غير سلامة وليك ودي حضرت كيما ولنا au nom de Jésus-Christ nom de Yeshua alléluia. Amen. 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 Donc, se chanter la louange au l'enseignement. Aïe, on va louer le Seigneur. Alléluia. Dans les mains de Jésus.
إلهي اسمك سناو قوليو سرست لها نفس ضرورية صديت سلمة اسمك سناو قوليو سرست لها نفس ضرورية صديت سلمة شغلوليو صروحي تسرسل في اللي تقبل ضيع سنوبي وتسارب ضيت شغلوليو صروحي تسرسل في اللي تقبل ضيع سنوبي وتسارب ضيع غاطر وحدي سلام لسيدي ربي رجل وعديس اتياوه ذنب والسيسة وحدي سلام لسيدي ربي رجل وعديس اتياوه ذنب والسيسة يلاس الذنوب فيهم شراد زار وراش سوى موسي والمريد تمشيل يلاس الذنوب فيهم شراد زار وراش سوى موسي ومعنا العفو وركي قلا ينسلكي ومذن المرة كسوالنا قلي ومعنا العفو وركي قلا ينسلكي ومذن المرة سوالنا قليلي وطر وحدي سلام لسيدي ربي رجل وعديس اتياوه ذنب والسيسة طر وحدي سلام لسيدي ربي رجل وعديس اتياوه ذنب والسيسة شغصنيك يدفك أصفر فلانا بس الشانيك ندودي لبغيك ميني وتصوبرا وبيدك دوديك بس شغصنيك يدفك أصفر فلانا بس الشانيك ندودي لبغيك ميني وتصوبرا لسيدي ربي رجل وعديس أدياوه دق والسيسة تروحتي وسيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوه دق والسيسة تروحتي وسيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوه دق والسيسة تروحتي وسيرم لسيدي ربي رجل وعديس أدياوه دق والسيسة تروحتي وسيرم لسيدي ربي رجل وعديس تجاوب ذرك والسيسة دار وحدي وسيرم لسيدي ربي رجل وعديس تجاوب ذرك والسيسة دار وحدي وسيرم لسيدي ربي رجل وعديس تجاوب ذرك والسيسة دار وحدي وسيرم
لسيدي ربي رجل وعريس أتياوض ذيك والسيسة وحدي وسيرة سيدي ربي رجل وعدي سادي هوا ذاك واسيس حفيو. شنش مقاري طارق بيدك العظيمة فرحولي ويفرح راكد بدرا شنش فرحولي ويفرح راكد بدرا شهد فتحي وفحي وجرا شهد فتحي وفحي وجرا أمان 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 هللويا هذا كلام لقاء هللويا ضروري ندير
Non, justement, mais après, bon, il y a ça, le Masih, bien sûr, mais c'est surtout Iridia. Si il y a ce محسن مليح من خطر الساقين أمتنا ذو هكا نادية ليديا ها نو ما فيونسين نادية نادية الساحل نديا أنت نديا نادية الساحل la chanteuse, d'accord. Maki. Ok. Allez, on continue alors. D'accord? ايه Voilà. ده اسمه سيال الميكرونيني on va chanter ensemble on va louer finir ensemble السقيني داسينو كنايد زورا هي دغوري ضايلو كنايد النانا سشاني كمغران سكوني كحنينان سكوري سلحمان عيناي أبابي قلوان سشاني كمغران سكوني كحنينان سكوري سلحمان عيناي أبابي قلوان لويا امان فلسطين وسير غراس الروح كذاني يخفي ويحوج رحمة دكتور الغوري سشاني كمغران سموني كحنينان سموري سلحمان عيناك يا بابي قلوان سشاني كمغران سموني كحنينان سموري سلحمان عيناك يا بابي قلوان ونكي كيسنن بشرب والغني غانا ما رزقي ونكي كي غفرن بريد تسكن غانا سشاني كمغران سوني كحنينان سوري سلحمان عيناك يا بابي قلوان سشاني كمغران سوني كحنينان سوري سلحمان عيناك يا بابي قلوان سشاني كمغران سوني كحنينان سوري سلحمان عيناك يا بابي قلوان سشاني كمغران سوري كحنينان سوري سلحمان عيناك يا بابي قلوان امان alléluia Amen. Pasteur Baziz, bienvenue. salut d'amour Allez, Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu vas bien? Aujourd'hui, t'es pas dans un parc.
Hein? Tu n'es pas dans un parc aujourd'hui. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Amen. Salut Karim et les bébés. Salut Karim, avec son enfant. Ouais, Salut, avec les pasteur. Salut. Salut tout le monde. Salut Lydia. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va. Ok. Gloire à Dieu. أنا كريم نعم. إني. معلش ساعة Vas-y, vas-y. شغل روماركا كل رينيا شغل تفدمت شغل سلي ميوزيك كي معلش فما شغل شنو معناس Alors, tu as bien raison. Donc, le pasteur, normalement, il comprend la Bible. La louange. La louange, déjà, la parole de Dieu. Bon, ça serait bien que tu aimes le micro parce que sinon, il y a l'écho. D'accord? Alors, je coupe d'abord celui du pasteur. Ok, c'est bon. Donc, la louange, la parole de Dieu, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. D'accord? Donc, ربين غيقلهم يتيلين زيت الماس في الحمالين بوزوزيس. La louange, c'est une manière c'est une manière de s'approcher de Dieu. Ok? Et la louange, au fait, c'est glorifier Dieu, c'est magnifier Dieu. Donc, إذا زوارت ولا ما شغلوا قليز même ذي القاعة قليز ah là là, j'espère que vous m'entendez, hein, j'ai tout perdu là. Ok, je vais continuer, espérons que ça va revenir tout seul. Ok? Donc la louange même ذي القاعة قليزن ساعات وإذا كيف نتشكرن نسمغورن نتبوشوعن باش قليزن. Alors que نتا هذا قليز مقران سيدا قليز دونك ما نقرب رغوس نقرب سحبادين ونقرب سوانوز نقرب الشكران سيدي ربي بين يخدم دي سيزاتنا بين يدي بين يسالسا grâce à lui qu'on existe, c'est grâce à lui qu'on vit, c'est grâce à lui كلشي نتا دونك إلا قال أتنحمل avant tout. Voilà. J'espère j'ai bien répondu à ta question. Bon. J'ai donné ce que j'ai sur place. Si le pasteur peut rajouter quelque chose, ça serait bien. Hey Karim, tu as donné ce que tu as sur place. Hein? Peut-être pour simplifier la chose, Karim, c'est peut-être le seul moment où on ne demande pas à Dieu, on donne à Dieu. Alors, si tu peux rajouter quelque chose, ça serait bien. Donc, elle a dit pourquoi on commence toujours par la louange, quoi. Et je t'ai dit, le seul, pour simplifier les choses, c'est peut-être le seul moment où on ne demande pas à Dieu quoi que ce soit, on lui donne. Là, je t'ai compris. C'est là que j'ai saisi ce que tu as dit. Ça me fait à Lydia. أمي قارد الوقت منين لا لواج الحمادي دي اللي سنسكي سيدي ربي زايدي سنسكي سيدي ربي نعم واش نسيد غادي ساكن امين voilà ok alors quelqu'un d'autre ça serait bien question-réponse peut-être pourquoi pas hein? Et puis après tout à l'heure pasteur ils veulent refaire un peu le passage de Malachie parce qu'ils veulent vraiment comprendre D'accord? De toute façon, moi je suis là pour vous écouter ce soir. Oui, tu es le bienvenu, on va te faire parler. On n'aime pas qu'on nous écoute. D'accord. Allez. Est-ce qu'il y a que moi qui n'entends pas de qualité les biens? Amèche زغاش كحاش نقول ديس لنا مليح يبعد شويه صوتي هذا الشيء تعقلنا اني نظري على سي بور سو تعقل هكا
ويا السلم ويا السلم صافا لا كريم سنضيد مليح نسلي ben ça va donc il y a الخضار qui n'entend pas bien ben قاربين الزغنيك Je suis un individu. Ok, je raccroche et je reviens directement. Ouais, d'accord. بالك c'est le lieu اللي خاطر قريكا تلحظ في النوم وتيك ليكشن. En fait, c'est à l'internet, donc il a partagé la connexion. Donc je suis devant téléphoner. D'accord, ok. 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 Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, Lydia, c'est bon. هنا Ok, d'accord. Donc on va lire الساقين قبيلي تد نغار مالا شي تروى. Donc ce qu'on a fait العشاء et comme ça on va le faire aussi en kabyle. C'est خمس قبيلي. أنا ولي بالك نفهم أكثر القبيلي. Alors زكري متى ملاشي. Bon, سي رانت قبايلي رقيقيت مليح يربي بلاكي دونك تغرى الراقي ماشي تغرى شويط إناك أقلين أذ أمشقاع إيو أذي الدين أبريد الذاتين أثانا دان يكتم البرجيس سيد تتناديم أمشقاع نلاقذ اسم النيم أثيان أدي سدو أدينا ومغلال فاب نتزمرت. Ok? Donc voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Donc donc c'est un envoyé un rasoul النبي دونك هنا كتشجع غادي يزوير الذاتيه دونك ذاكي يبان بليك ماشي يسوع المسيح اللي تشجع مي او كونترير يسوع المسيح يشجع تيمشجع راه يزوير الذاتس وكين يحيى اغطاس دونك يروح سبيسيالمون يزوار الذات سيدنا باش كني ماشي جابريل باش كني ادي يكشم l'éternel des armées donc ادي يكشم يسوع المسيح après الفيرس ok donc et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez donc sur place اليوغان بغير من لا نفاق يسوع كان كير ارما يبلد يسوع المسيح دونك سكين التبشيره بيان سور وقبل ديال يسوع المسيح mais il y a et la fin des temps, c'est pour ça qu'il je viendrai comme un voleur. En fait, la prophétie Yagin, elle est Sadrad, il y a qu'un esprit de Yeshua al-Masih, يساد l'esprit d'Élie dans Vélias, Zachar Yohanna, Yahya, Artas, mais en même temps, تبشير Yagin, زمار الديرين يسجل Yagin الوقت أي غار خطر أدياس يسوع المسيح أدي روح أمو مخوار أما كدينا ذاكي سودان يوتسوا كان كاكير أرما يكشمد السيزنا دونك إذا كير نزمر أنظر بليك لو ميساجي ياكير أكن يقلا الروح ندياس أكن يلا يوحنا أكن يغنى l'Église على لو ميم اسبري l'Église elle prépare le chemin du Seigneur et le chemin أدياس هكا سي بون ذاكير qui pourra se tenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse défoulant. Donc,
إنك بليك ونزمير لا نسيبورتي القداسة يسوع المسيح ونزمير لا نسيبورتي في الزبر تقيلو خاطر ديون إلا نزديك نطاس ونزمير لا سيريوزمون سي فري ونزمير لا دونك سويدة سلاكراس لعناية كان ألاف نقبل يرنا لو جور دو جوجمون لو جور يفلا ديرو هكا كاع ثقيلة باسكو الأول يروح بور لا غراس بور نو دوني لا غراس لعناية مي ثقيلة قد يروح كوم ان جوج دونك يوار ويسيبورتين لو جوجمون ينس ما إلا فريمون شي مالا داو لعناية داونا الرحمة ينس اوكي دونك سي بور سا إدنيا بليك صدرات يا كان مي لا تسدو زي غتضرو باسكو لا بروفيسي سا بليزيور ايتاب هكا ماشي يون وليد كان يضرو سا بليزيور ايتاب دايور ميم ما ينسى سميت ديال روح يسوع المسيح لو جوجمون كي لابورتي يصحاب الديانه il était un peu fort سجلنا لا سجلنا لا يصور مثل قال مشى شتي جرمان race de vipère et tout. Donc voilà. Le Seigneur, il est doux comme une colombe, mais il est aussi puissant parce que c'est l'éternel des armées. D'accord? Il est puissant. Il est tranchant. C'est le juste juge. Amen. Voilà. Donc il purifiera les fils de Lévi. Alors les fils de Lévi, qui choisir ça. Donc, l'année c'est les Lévitiques, il est question de Anis Qazas. Alors, le mot Lévi, la tribu de Lévi, soit Qazam, spécialement Bajet Qazash et Yello. Donc, c'est eux les serviteurs du temple. Donc, il doit les purifier pour avancer vers le temple et faire le travail. Mais en même temps, il connaît l'Apocalypse d'ailleurs, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et les Lévites, c'est des sacrificateurs. Nous connaissons aussi, on est considérés comme des Lévites. En fait, il va tous nous purifier. Ok? Alors, il marra. Amen. Et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Donc, الفطان ناغ الذهب ولا الذهب باش اللي غادي يصفو الى قاعد يتعدد بفلوس اوكي هذه فسي هذاك سناكل شكوريني وسخني ناس ومن بعد غادي يبان الذهب يسعى غزال الاول سي جوست اون بيير بريسيوز مي من مصفره وسعر لا فالور دونك الى قاعد تعدد فوندري اوكي. Et c'est la même chose. On connaît peut-être, nous cède à le Messie, le Messie. On est d'accord, qu'on est des pécheurs, on s'est repenti, on essaie de s'améliorer de plus en plus, mais c'est lui qui fait ça jusqu'au jour où on sera pur. Tel qu'il est, nous serons. Donc, grâce au Saint-Esprit, à chaque fois, elle est أتيكس هذه مثل حاجة أتيكس au fur et à mesure أنا ما نغادر مقدسين c'est des justes. Bon, la parole de Dieu قالت vous êtes justifiés, nous sommes justes. ربي سوى لنا إحقين مي هذا إحقين شو سي من يسوع المسيح كل مومون سي جوست خاطر اوني كوفير سي زمنين امين مي هذه الدور وقت عندها اون سورا فريمون خاطر راه يساعدنا بنعدي المكان عندها انا غضلاق كاينو دنكرا صغورس كتي كان صغور شيطان كوزي روح اما السمس اما سوامان اما سجارود اما ما نغادر المقدس امين. Donc, alors, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc, et on va donner des offrandes avec justice. Sans discernement, sans crainte de Dieu, on doit s'approcher avec crainte et tremblement vers le Seigneur tout en sachant qu'il nous a acceptés et
نتاغدي جبدنا الغروس يحملنا مي إلا كتوالغ باباك باغ اكزومبل تحملك توجور مي كوكروت ها تكافارت سي لا ميم شوز افيك ديو إذا قاءت نتكافارت أنا نقرب الغروس سوانوز افيك هوميليتي اوكي فوالا دونك alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Hein? Donc l'offrande de Juda, c'est dit ça tape vraiment, c'est l'offrande de Juda. Vous aurez vraiment là où mais ça serait bien avec l'offrande de Juda. باش تضرب اللي كان تبع ها وين تسميس الخضرين يا رئيس ديوغان بون معليش هادي سلابرين وينات وما يبغى غادي يكشم على اليوتيوب اوكي اسكو الا ويقدران دا شي لوفروند دو جودا بون داكور الور Judas, c'est Yehuda, plus exactement, c'est la tribu dont on n'a pas parlé de service, donc c'est pas les Lévites, mais nous sommes les rois. Nous sommes le roi. Et le roi éternel, c'est bien Jésus-Christ. Il est de la tribu de Judas. Et l'offrande de Judas, c'est quoi? Elle a donné Jésus sur la croix. Judas, c'est lui qui est allé en offrande. D'accord? Et il est parti sur la croix et c'est l'offrande de Judas. C'est pas les Lévites, c'est pas non, Judas. Il dit كان أيون ورقاز اسمه يسوع المسيح يفكاس زينا إناك سينا l'offrande et présenteront à l'Éternel une offrande avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem, bien sûr, les Washalim elle sera agréable à l'Éternel. L'offrande de Yeshua al-Masih et قبل سيدي ربي ولما ذلك من هابيل يكون كاهن هابيل يفكاس أنا تسميساس في الزبال كان يفكاس الخضراء إبا ربي يقبل ثقيل أبل ويقبل أنا ثقيل كاهن. C'est la même chose ذاكي يقبل يفرح سوس فلاكي يعني يسوع المسيح يموت أفهم بذلك في الجل انت سمرا l'humanité. Amen. Donc, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc, زوين راه يقبلن l'offrande comme avant. Parce qu'il était une fois, يقبل les offrandes du peuple de Dieu, ainsi de suite. Et à un moment donné, il les a délaissés. D'ailleurs, il les a délaissés pendant 7 siècles avant 4 à 7. Je ferai là, 4 à 7. Dieu, il suscite. C'est comme s'il abandonnait le peuple de Dieu. Pendant 400 ans, voilà, c'est 400 ans, il n'y avait ni prophète, ni rien du tout. Alors, il suscite. Et là, il يغادر الوجوديس ماشي يغادر كان الوجوديس مي يغادر sur l'humanité إمارة de manière يهجد وشري يسلك مرة ثالثة هذه ذكر tout le monde إن كدارنو إذا ما منون لا راه نتقضى ثاقي كي سون با دو سيت تابل أهني دارنو غتوغاد يوتقضى hein donc un seul propos أما les païens أما les juifs tout le monde va se mettre dans une seule table et ils seront tous le troupeau de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je m'approcherai de vous pour le jugement. Pour le jugement. Au fait, il y a des fois, la première venue du Messie, des fois, de manière la deuxième venue du Messie. Parce que le deuxième venue du Messie est pour juger. Ce ne sera plus je ne suis pas venu juger le monde, mais cette fois-ci, il va venir pour juger. Ok? Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Donc, الشهادة غادي يدير شو يخدمن وإذا كيتشكران وإذا كيسيديفان وإذا كيزنون سويت دونك
Donc, quant à ceux qui jurent faussement, quant à ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, donc, mercenaire, oui, نتخلي صار خدام الانسان عطاس يكتشاني خدام الانسان شتيزي خداما كي اوبريم لو فوف قالوا ونخدم راه ما تسميس اين الهان يتوجد وكونترير نست البروبليم alors que le tir de tout ça est quelqu'un qui va pourvoir à leurs besoins نفني اللي زوبريم encore صاروا نص ما ملحق نسن لي زورفلان وين اوكي donc ça sera un jugement. Il va juger même les nations qui font du tort, qui font du tort aux immigrés. D'accord? Parce qu'un immigré, il a déjà des problèmes, il fuit son pays, il fuit le monde qui fuit et puis il arrive chez toi, par exemple, déjà, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent, et puis voilà. Surtout الحكومة ما شحال دابا هني الفرز توقر الديزير سي با بون اطاسيك تمسافن اطاسيك تسكن et ben Dieu il va juger les nations يخدم le mal pour les étrangers. OK? Et aux aguirres نهضر c'est le peuple de Dieu. Pourquoi اسمي نهضر كي le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu lui-même il a été étranger. Donc, il connaît le sentiment. Donc, mais le mal et les étrangers, ça veut dire je finis un sidadin. OK? Voilà. Donc, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et وسمو سمارة خاطر يلا يلسن أمورات يلا يلسن دونك ذاكي عينيك دوبوي لو طون دو فو بير واسمي ديال وقني بابا نون إما ولا نون بابا نون جد نون vous êtes écartés de mes ordonnances. Donc ذاكي هضر فين يعني اللي تجيب لي زوفرونت دونك أكيد نغاط زين ولا العشاء سورتو خاطر ذاكي سورتو نهضر طاس يلها اتبع ضوء سيدي ربي اكل في ديننا داكور لا الدين لوفروند ينافي ربي ولاش راه ذا قديم راه ذا جديد باسكو تفهم دي زونسينيون كاينين نو سيتي لونسيان تستامون تفضل كاينين نو يناد بليك ماشي وصل ديمي قلان ثلا لا ديم بايا ثلا لا ديم لا الا وين تشوشيني الا هاك من بغيت سميس زي لونسيان تيستامون تيلمون ميم هاك يعقق لي شو ديم دونك جو بونس ينافد ربي الكواليس يناد il ne change pas donc il va pas changer si ce n'est que je ne suis pas venu abolir la loi. خاطر كاينين تينا في لا لوا القانون ديجا ماشي لا لوا باسكو يخدمت ابراهيم وقبل تيدي لا لوا داكور مي زيغنا يناد جو نو سوي با فوني ابولير لا لوا وروح غير هذيك الشريعه روح اكنت السنكماله سي صافي دو شوز ديفيرون خاطر ما الا سي بور ابولير لا لوا هناك bon يموت pour mes péchés je suis pardonné, je peux vivre comme je veux. Ça y est, il a payé. Mais non, il est la femme adultère, il est mais il a pourtant, ça n'a pas malheureusement pour eux, ils étaient coupables, comme tout le monde. Donc, il est زوارو il يحسني ما نسلحقين تيرجم زوارو وش إذا قال ترجم زي نحبسك شغلك ونرجم هذا نو الناس ما سلم ذي حقين رجل comme ils sont accusés parce que accusés par leur conscience ظراني ما نسل بلي كذي مذنوني لان روحني مره ابري يسوع المسيح يسمحاس من الناس يقولوا الا نخمم في اللي نتخمم ما كان يسمحاس الناس ولادني كون حكم غير في اللام روح قليك سمح غير معناتها راه شغلي
سؤال لا الشغل نديري إلا قد تصفو قصة ساون وما كنديرنا إلا كنكون سقلسة دونك اون est appelé إن تساولد باش نزيز إيماننا أوكي et c'est la même chose aussi pour la dîme et les offrandes ماشي ضرب بك حوايج اللي صور ديننا كلشي دايرس اما انا ايماجين توازور الشيني اكتشكا قنطار كيرغن زي قلان une bonne fois pour toutes زايا تعاودك دونيتي اسكو اتشري مره ميكفو كتمثل ان غاتشري شطه حتزرع باش كذا تسفتير هو كذا الصح الا كتسفتير النعمه نسال باش كني غاتيزير اونكور بليس باش كتطفى لابان باش تمتصر ديال الشهر خاطر مهموت ديال الشهر الشيء ما غادي مالك ça va arriver un jour tu vas quitter ton corps d'accord mais شي ما أثير السبة خطر وخدم ضرر الشغل ديالنا سيدي وهي صور دي ماذا الشغل ماذا صور دي ماذا يلها ماذا l'offrande tout ça تقي الدنيا on peut pas renier quelque chose si on veut vraiment vivre نزميران كسرا زيطار امين donc depuis le temps de vos pères vous êtes écartés de mes ordonnances كوا زير وقت ني مولا نون اسبعزم افشاريعين اسبعزم افروموراتي vous ne les avez point observés زي استخر موسم تخدم مرة وقد شمال وقد مرة ينكني وندنيا اوكي ام بعد الناس revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'éternel des armées الناس وغير الضروريات وغير غرون داير الا شي غير ناس اسمس des nombres وقيل هذا شو هناك Dieu est avec vous tant que vous êtes avec lui ربي يذون tant que تليض يزس اسماء تفاضل وبريضة ربي n'est pas obligé شو هذا ساعد ميك الدخان وي tant que ساعد ميك الدخان tu es obligé de pourvoir à ses besoins تعاونر اللي زمر وكل مي ما سوى الفضل لا tu n'es pas obligé تنادى فلاش ما يتشنو يتشاف يفاق برق الرئيس سي لا ميم شوز ربي ما الا كتلي سيدي ربي ادينو فلاك ادينو جا فلاك ما الا تفاضي وبريد ربي وديش عليك سي نورمال ثيوغي كشتيني بدات ثيوغي ندم باغ اكزومبل دون لو نوفو تيستامون عند لو فيس برودي عندك اللي يروح باباس ويزيد راه المقرش يمو يتشارى كناس يفكازيتش نو يتراجع ما يغالد يتراجع زميس مي مود يغالرا وليش يخدم اي وينا ا مومون دوني ينطر يغال دار باباس يعني شو يكون غير يتسمي ضمي مي يغال هذا القيشه مي باباس كومان سور بلاص يفكي ساقم طاجبت يفكي لي كلاكات يفكي مثلا نو او فات لا اتصل شوال ديك لا لاليونس لا انسي سويت دونك يجمع يتزمي سوسين كرارة اي سي لا ميم شوز ربي كيقال اوغال ضروري ادوار غرغور امين alors هناك et vous dites en quoi devons-nous revenir donc هنا هي راني ما نسمي حقيا ما كيكين الباستور العشاء تروحوا لا سيناغوغ تزوروا من ساكن العشر النعناع دونك ناس لا شنو نخدموا ساعه شنو نخدم زيننا الناس هذا تشديهم في ودفكي بلا لي زوفرون ديال كل دي ودفكي بلا العشور نون ودفكي بلا على ميزون دي تريزور تسمع الوخان نيلو الوفاكان نيلو امين دونك هناك et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes les dîmes et les offrandes car vous êtes frappés par la malédiction au fait c'est une assurance les dîmes et les offrandes c'est une assurance tu es frappé par la malédiction Satan il est là pour dévorer tes biens amen est-ce que ça مسقسينا ميتورا En fait, s'il vous plaît, chez Lydia, elle a très très mal au cœur là. Elle a une petite maladie au cœur, donc elle a très très mal. Elle est en train de pleurer, c'est pour ça qu'elle a coupé son micro.
Elle est malade, c'est ça? ساعتي شفيها كذا تقوليش مليحة خويا. D'accord. Là, on va prier. On va prier pour elle. Ok. زعما تخمم لا فيديو ينس الميكرو ينس انا هضر ينس. ليديا تشعل الميكرو من اللاكام. Bon. ليديا Voilà, non شعلت زرعت توقع حاجة شعلت شعلوا مول الميكرو شعلوا مول الميكرو معليش غصة كذا شعل. ليديا سافوسيم أروادك مقرح. سارة بابا يسوع كرمان كلنا ماما يسوع اسم يسوع المسيح مرض القرحجين أذكي سورة لكور ليديا. آمين الشارع Je te lis de sa vie et je déclare maintenant la liberté totale au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Yasakaram, Koromokondarabaya, Soto. Merci Saint-Esprit. Merci d'agir maintenant dans le nom de Jésus. J'arrache maintenant cette douleur au nom de Jésus. Je déclare maintenant la guérison totale de la tête aux pieds au nom de Jésus. Le corps de Lydia appartient au Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. J'invoque le sang de Jésus, maintenant, le sang qui purifie maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, Yasakara Masura, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'elle peut parler maintenant? Alléluia. Zmad, هضرتها Lydia? C'est bon? Oui. واضح. gloire à Dieu. Merci Seigneur. آمين Alléluia. يكسام سورة شوية. صبا ينقصيش تحت. Amen. 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 Je lis maintenant cet esprit de douleur et je déclare qu'il ne revient plus dans le nom de Jésus. Jamais adoré. Il est amen, Lydia. آمين. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Pasteur, si tu peux continuer à prier pour elle sur l'esprit de suicide là. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sors maintenant dans le nom de Jésus.
هذه شوية بابا نجي لك يسار يا رب يا سوكو. Amen. Amen, amen, amen. Bon, on t'entend pas bien, le pasteur, mais c'est pas grave. Ok? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qui rabashaka rabasoko rebabashaka. Karim, Oui, dis-moi. Karim, tu m'entends? Oui, j'entends, mais bon, ça coupe. Alléluia. Ouais, ça serait bien que tu l'as conduit dans une prière de repentance, de renoncement kabyle. Le renoncement pour... Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'ai entendu. Le problème, c'est que la connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas si elle m'entend ou pas. Tu ouvres ton micro, Lydia? Ok. استبغي مليح. اوكي هذا عاوز هي زين غنزل الجميع. داكور يعني دابا بربي أمين. دابا بربي بركة. باسم نميك يسوع المسيح يسوع المسيح انقرب غورك ضروري سوانوز والنوز سوانوز لوميليتي سوانوز اوكي القصة هذا ساون وش أسوي؟ اقدر رفض نقصد يعرف ذا تقصير واسمح في صغارة m'entend pas bien واسمح في صغارة سمحتي صغيرة يا الروح يروح السويسيد سويسيد او فيغس وياخ زيتو زارتيو ليزو ذرتي اكثر في السماع يحضر البصمة هذا فربي وفربي إمي استمح طغيا كان المس محصايا كيف القصة هذا ساون وش هذا اسمه اسمح سيسا اسمح سيسا حسن وواليك أشي وولدي هذا فربي آمين Amen. آمين Amen. هاليلويا ميرسي سينيور آمين نكمل الشطح مالاشية ديال صافا إلا كانت فاهمة خويا كان طبعا صافا صافا ميرسي سينيور اوكي دونك نبغض اليدي لي زوفروند دونك فوالا إنك خلعان تزي ليدي لي زوفروند خاطر تقلا ليدي لي زوفروند مي ليدي لي زوفروند ما كاين ندير يشغل بني يسعان يردن زي ساعة يتشي مرة ومن بعد يما سوي زرعانة ليدي لي زوفروند وفات إلا قد زرع ما تبغي لا تسعى راك تخصص راه بزاف ما بغي ربي أدي اللي ثبورس يقنوان فلاك ودي سمير البركات فلاك إلا قايك تفتكر ليديم أكل لي زوفروند خاطر أكاكين زواكين السيستم فينونسيي نسيزاربو اوكي فوالا اي دايور يفكاد يون ويناس ذاكي ليك ميتي موا دو لا سورت دي بروف جرب سيد ربي استمازيش كيقال جربي واش تجرب إلا يفكي لي ديم لي زفرون اتوالي مد اللي غالا فلاك تيبوري جنوان تسمالي غالا فلاك البركات استوجد امين مما إلا واش كيما راه لي ديم لي زفرون ربي ودي لا تيبوري جنوان فلاهم اوكي دونك إلاق فريمون أتخدم شغال على حساب أكني في دينا يلو إلا قطع والو ما يلو تغضر والو وجمع مو يتغضر والو ما يديني على حاجة يتغضر والو وجمع ديني أشي مدخل يبغى على الحاجة نكيني
Parce qu'ils sont dans la web. C'est simple. Donc, il faut l'obéissance. Tirer le bawal, extra بسفل اخر بسفل اوكي شاعول اشي من يتيك سيدي ربي لقينا في الى روايوتي يا داود القبديليس يكسيت الا ذاك اللي يختار ربي من بعد يكسيت يا داود ايغا خطر ويغال وال ويرجع صامويل باش كنين هذه خدمه سفل صامويل الناس ولا كان جدود يبدا يرقد خدم غاسفل مكينين زي العالي يخدم ذا سفليك في كذا الصح مي توضر ولو صار جدار وكونسيدي ربي اوكي صافي الناس تيغين بوال اخير بسفل vaut mieux que le sacrifice امين فوالا جو بونس نحبس هكا زاكي بركايا غاساكين مالا كرا بس تقسيم غاتيدنا له مالا كتظل تاتيدنا له نعمولاش انا حبس هكا باش كتزاير طاس لا فيديو يا كذا امين allez كريم هذا نخدم ان كريم. كور ديريكت وي كريم ايني تهضر كريم اونفا نسان نحوس تظن نحوس تظليت وشاير لا كيستيو يعني كي نبغى تبوزي اونفا الباستور بوعزيز vas-y ok هذا pasteur tu as une question Ok. vas-y La question est-ce que les offrandes دينو مثل نتسكر l'église c'est normal non c'est pas normal. alors la question de Karim en fait il prend la dîme et les offrandes il les met ensemble et il les donne complètement à l'église donc depuis hier comme on a fait la division entre offrande et dîme. Donc, il veut savoir est-ce que c'est normal que l'offrande de la dîme soit donnée complètement à l'église. Alors, ce qui est important, c'est que la dîme, elle est donnée. En fait, il y a quelqu'un qui m'appelle aujourd'hui, il a vu la même question que toi. Alors, je vais expliquer vite fait. La dîme, c'est pour ceux qui vont te nourrir spirituellement. Clairement, c'est ça. Les Lévites, c'était ceux qui prenaient le soin de la parole de Dieu, d'accord? Et donc, la dîme, c'est pas une offrande. La dîme, c'est pour soutenir ceux qui vont t'apporter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il parle de ça. Il parle justement, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La nourriture dont il parle, c'est la nourriture spirituelle. Amen. D'accord? Et donc, la dîme, c'est vraiment pour celui ou ceux qui te nourrissent spirituellement. L'offrande, tu peux la donner où tu veux. Tu peux la donner à un pauvre, tu peux la donner à quelqu'un de ton voisin qui est dans le besoin, tu peux la donner à une maman, tu peux la donner à un papa, tu peux la donner à un pauvre. L'offrande, c'est vraiment quelque chose qui vient de ton cœur et que le Seigneur te guide vers qui il a donné. Voilà, donc ça, c'est les deux choses vraiment qui sont à part. T'as compris? Oui. Sûr. C'est clair pour toi? Oui. Ok. Ok, merci. Zaya? Merci. هذا سقسي من الغنى بون ساعة تظلت نطوفيو Amen. نطوفيو إما أنا بغيت تهضر زنتشات سوا كان أتا هذاك كونتينو باش تهضر زنتشات بحلا وصوفي هضر أنا هضر صراحة فلاون ياك فلاون سير بغي غتظلم في الليل تقرحني غساني أزري غير أنا peut-être Inès, tu vois une petite boîte, non? Ce qui me donne ça, une année discale, tu as l'opération, ça fait pas longtemps. C'était تقرحني même اللي كيغسلني مرة peut-être c'est héréditaire, non? Ok.
T'as compris, pasteur? Pas tout, vas-y. Je sais qu'elle veut Non. compris pour elle, concernant les son corps, mais vas-y. Oui. Donc, elle dit qu'elle a mal aux os. Et, bon, comme sa maman, elle a déjà un hernie discale, donc pour elle, peut-être aussi héréditaire. D'accord? Voilà. Donc, elle a besoin de prière. Amen. Son mari peut lui imposer les mains et nous, on va prier avec lui. Ok. Imposé. Est-ce qu'il m'a... Ok. C'est pas la bien. Ok. Oui, Imposé. Est-ce qu'il m'a... Ça dit Zal. Tu lui imposes les mains. d'accord. Voilà. Vas-y, pasteur. Alors, vous m'entendez bien, hein? Oui, oui, oui. Oui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons parler ta parole sur ce corps. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité maintenant et nous chassons dans le nom puissant de Jésus tout esprit héréditaire sur son corps, tout esprit de maladie, arthrose. Au nom puissant de Jésus-Christ, on te commande de sortir maintenant de ce corps au nom puissant de Jésus et nous déclarons que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que notre sœur a été déjà guérie il y a plus de 2000 ans. Et Seigneur, nous te remercions pour notre sœur ce soir. Nous prions que ton onction vienne maintenant sur elle, que tu la remplis par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tu la remplis maintenant. Tu la remplis maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ta sainte présence vienne sur elle. Ta sainte présence au nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions pour la guérison totale. La guérison totale au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ok. Alors, maintenant, c'est ton tour, la khabar. Ok, donc une prière pour le stress. On n'a pas compris. Une prière pour le stress. Pour le stress. Tu es stressé, toi? Tu es stressé? C'est pas normal, ça. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, papa, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je t'amène l'âme de l'Akhbar maintenant. Et je déclare que toute maladie de l'âme quitte l'Akhbar maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et Alléluia. j'ordonne aussi son corps à devenir vraiment un corps saint dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Et toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen, Toute la Seigneur. gloire est à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta paix et ta joie Alléluia, Père. dans le cœur de l'Akhbar. Au nom de Jésus. J'enlève le stress et je mets la paix et la joie maintenant, même, Alléluia, au nom Jésus. de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est le tour de Lydia. Elle va nous parler de ce qu'elle a vécu. هضر ترانكيل هضرك نتاعي يلها تصلصة ينغد باش تحوس صدق ابري لا بريير Bon, ça va. Oui, ça va. Mais نبغى نسد التيموانيجي باش تحوس باش كنا ننامي ديال ايمانويل دكني الى قال تعاون موراز دكني ماشي يكون ويكاند ها gloire à Dieu. Bon. Amen. Bon, تزرد شخص ما أول سكرت أستيلو اكتب مرة لتيموانياجينهم يبقى صافني ضحكوا ذاك هذا السجادة. أمين.
امين. allez اكوني بارك ربي on va s'expliquer. انا دوموندات ديجا تظليت غتجيب في قرايه ما تشوف ايه سؤال نمبر واحد. الور ديكلاري التيمونياج ناس vas-y. الور تبغيد لا موين ناس 9,29 sur 10. Oh, bravo. Merci c'est pas moi. Seigneur. C'est pas moi qui ai prié, c'est le pasteur. Hein? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok, soyez bénis. À dimanche. Il n'y a pas une dernière louange. Ah, une dernière louange, c'est à toi de la partager alors. Hein? Ok. Attends. Dis-moi ce que tu veux, je vais le chercher. Hein? أقلين أرجع دورك. أقلينا زهورك. Ok. سي دورك. يا روحنا شبابينا سلح ملاك يضيم سلك يعفو Attends, je vais la chercher. على 7 minutes. Ok, أخيرا نروح بلا. قليل نفسي غبورة يا ربورة الشباب سلح ملاك يضيم سلة أنا يعفو من ذنوباتي يبرثني وشرنا الزفاف أمي يمنا سوي دفتي أي صريغ تدوم الدوذة مرق فينا صيدي الماسي يا صريغ تدوم الدوذة مرق فينا صيدي الماسي يا قليل نرسي غفورة يا رغورة شباب سلح ملك يقدم سلة
ذي وكنات الأولى سيدا من مكيوز لنفلي ولي غنغوراك تمجيدا أبابا رب عفوي الحمالك المثلي سلف السنان ذي الدنيا أنا غادي طنزي ملالة دياس سميك سنان ذرتي وتبدلت ماضي يقلي نرزي مغورة يا الغورة شباب يا سلح مالك يديك سلاك لا يعفون ذنوباتي وذرثينو يكتشيني أبابا ربا معزوم ستنا عيسى ثم وضغفر لي لك حمدا وكشكر غسوى النور هذي ثمسني السلم ضضي المثولي تجي ضد الكنوز هذا الدوغ يستندي ثقلي بتوذرتي والسوي غمو يا قليل نرزي غورا يا الغورا شباب يا سلح ملاك جديد سلاك ألا يعفون ذنوباتي أي قليل يزيغ غورا يا الغورا شباب يا سلح ملاك جديد سلاك ألا يعفون ذنوباتي يا قليل يزيغ غورا يا الغورا شباب سلح ملاك قديم سلاك ألا يعفون ذنوباتي كم ناس دينيتينا حول اليوم كم ناس دينيتينا تاش لقد دار نمتنا ذكري